Nibyo tugeze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025. Haciye amasaha makeya u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano ndetse no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakurikijwe ibiri kujya mbere ndetse ushunguye ukareba nyuma y'uko aya masezerano ashyizweho umukono nta kirahinduka. Wenda bishobora kuba biri gushingira ku masaha makeya atambutse hashyizweho umukono kuri aya masezerano. Gusa kandi nanone hari bimwe mu bimenyetso byagaragaye bigaragaza ishusho yo kuba aya masezerano ashobora gukemangwa. Ubwo hafatwaga ifoto, iyi ni ifoto mu by'ukuri yagaragazaga abakuru b'ibihugu byombi, uw'u Rwanda, uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe cyangwa se berekana inyandiko yari kubiyemo amasezerano yari amaze gusinywa. Habaye gushidikanya ndetse abenshi bavuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yagaragaje kutizera ndetse no kutiringira ko aya masezerano ashobora kuzakorwa. Iki cyari kimenyetso simusiga. President Juan Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo basinyanaga amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakabaho igikorwa cyo kugaragaza inyandiko. Donald Trump yafashe ikirango cyerekana aya masezerano akereka itangazamakuru akibumbuye. Ku Rwanda naho niko bizari bimeze, ariko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi Tshilombo we ntabwo yigeze abumbura iyi nyandiko, ahubwo yigaragaje ibumbye. Ibi abenshi mu bahanga bavuze ko hari impamvu Felix Tshisekedi yaba yagaragaje ko inyandiko mu by'ukuri ashaka kutayerekana. Abasesenguzi ndetse n'abahanga muri politike bavuga ko hari impamvu nyamukuru yabatumye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akora iki gikorwa. Ibi turabigarukaho. Mbere yuko kandi amasezerano asinywa, amakuru avuga ko umutwe wa 23 wongeye kohereza abarwanyi benshi cyane mu mujyi wa Bukavu. Aya makuru yamaze kuba yamenyekana. Biravuga ko umutwe wa 23 wifashije ubwato wafashe abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Goma boherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi biri gukorwa mu gihe imirwano imaze iminsi yumvikana hagati y'umutwe wa 23, ingabo z'u Burundi, igisirikare cya Leta Kongo FARDC ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye bya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice mu by'ukuri bya Kamanyora, Ruvungi, Katogota, Kaziba ndetse n'ahandi. Ibi ngo bishobora kuba bigaragaza cyangwa se byerekana isura yuko nubwo amasezerano arimo asinywa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibikorwa by'urugamba byo bishobora gukomeza. Ariko n'ubundi aya masezerano arimo asinywa ntabwo ari amasezerano agamije guhagarika imirwano hagati y'umutwe w'abarwanyi wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo ni amasezerano yo gutsuna umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ariko amakuru akagaragaza ko ngo haba hari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba haramutse mu by'ukuri imirwano idahagaze, bishobora kuba ikibazo n'imbogamizi ku bijyanye mu by'ukuri n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Reka turebe mbere gato y'amasezerano ya Washington uko byari bimeze. Ni imirwano yari ikaze hagati ya FARDC na 23 uruhande rwashinjaga urundi. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu bari bongeye kwitana ba mwana ku mirwano mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu itangazo basohoye kuwa kabiri y'umutwe wa 23 wari wamaganye icyo wise uburyarya bw'ubutegetsi bwa Kinshasa no kuba gashoza ntambara, mu gihe bavugaga ko mu ruhame ubwo butegetsi bugaragaza ko bushishikariye amahoro ari nako bukaza intambara mu mpande zose. 23 yavuze ko ibitero bya FARDC byakomeje kugeza kuwa kane ku munsi w'ejo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bashinja FARDC gukoresha indege z'intambara, indege neza zitajyamo abapilote ndetse n'intwaro za rutura. Mu butumwa bwanditse General Major Sylvain Ekenge yahakanye ibirego bya 23 byo kurenga ku gahenge yageranye n'ibitangazamakuru mu by'udukesha inkuru, avuga ko ibi bitigeze bibaho ndetse uko mu by'ukuri
inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zibivuga atari ko byakozwe. Aya masezerano akaba mu by'ukuri yahuje u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nanone imbere gato y'uko aba tari nandi makuru akomeye cyane yaje kugenda amenyekana. Utibiteye bite rero? Umutwe wa 23 mu minota mike mbere sinwa ry'amasezerano y'amahoro masaha ni mugoroba ku munsi w'ejo wari ukomeje ibikorwa byo kongera ingabo ndetse n'abasirikare mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo bimo bibiramo imirwano ndetse n'urugamba rukaze. Mu bwoba bw'uko umutwe wa 23 ushaka kwambuka umujyi wa Bukavu bivuga ko wohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itsinda bakorana abarimo Wazalendo bari bamaze kugira mu gace ka Mudaka muri kilometero 20 zonyine gusa kugira ngo ubashe ko wakwinjira mu mujyi wa Bukavu. Aho imirwano yari ikaze kandi yari ikomeje cyane, aho Wazalendo yari ikomeje gutsinsura ndetse no guhangana n'itsinda ry'umutwe wa 23 kilometero 20 zonyine gusa kuba zari ziri kumvikanamo imirwano ndetse n'amasasu byashyize igitutu ku mujyi wa Bukavu ndetse n'umutwe wa 23 kuko ibaza igishaka gukurikiraho mu gihe Wazalendo yabitangiye kwinjira muri bimwe mu bice by'ingenzi cyane byinjira cyangwa se biri close ku mujyi wa Bukavu. Ibi kandi byabaga Kamanyora amasasu ameze nabi, ingabo z'u Burundi zari ziri bubi. Umutwe wa 23 ndetse ku mpaka wa Bugarama, uyu mpaka wamaze kugarirwa ndetse no ku mpaka wa Kamanyora, no kuva ku ruhande ruhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande ruhuza u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aduhamiriza neza ko umutwe wa 23 waje gutera ibisasu ku gisirikare cy'u Burundi, ariko kandi ibi bisasu byagwaga mu gihugu cy'u Burundi. Dukomeje ni mu gihe Kinshasa ndetse na Kigali bateguraga gushyira umukono ku masezerano y'amahoro tariki 4 Ukuboza. Hari harimo havugwa ibikorwa bikomeye bya gisirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu masaha ya nyuma ya saa 6 ubwato bwitwa Salama bwatwaye abarimo abarwanya umutwe wa 23 baturutse mu mujyi wa Goma berekeza Bukavu nk'uko bigaragara mu mashusho yabonwe ubwo bwato bwagezaga ku cyambu cya Bukavu. Aba barwanyi ku isaha y'isa 8:45 video yari yamaze kugaragaza ubu bwato butwaye abarwanyi benshi cyane mu mutwe wa 23. Ibyibajijweho cyane nyuma yaho amakuru yaje kwemeza ko abarwanyi ba 23 mu by'ukuri barimo bongera imbaraga cyane mu mujyi wa Bukavu kugira ngo babashe mu by'ukuri kuba bakohereza abarwanyi mu bice bigiye bitandukanye. Ibi byose bikaba byerekana isura ihabanye ndetse n'ibikorwa bishaka guhungabanya amahoro n'intambwe zirimo guterwa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki biza guhindura? Kera kabaye ariko amasezerano yaje gushyirwaho umukono. Perezida Paul Kagame y'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo baje gushyira umukono ku masezerano y'amahoro i Washington muri Amerika, aho Perezida Donald Trump yavuze ko abifitiye icyizere cyinshi mu by'ukuri ibya masezerano. Ati dufite icyizere cyinshi kuri bombi ko bazubahiriza ibi biyemeje. Abategetsi bombi buri umwe yabanje kwakirwa ukwe mu biro bya Perezida Trump muri White House mbere yuko berekeza ku cyitiriwe Trump gusinya amasezerano. Ni umunsi wari utegerejwe kuva mu kwezi kwa Nyakanga kuva mu kwezi kwa gatanu, nyuma yuko uyu mwaka waranzwe no gushyamirana gukomeye mu magambo hagati ya Kagame ndetse na Tshisekedi, ndetse byageze aho biba kwisibanira ubwabo. Muri amakimbirane Tshisekedi yagereranyije Kagame na Adolf Hitler. Kagame nawe yise Tshisekedi umuntu udashobora kwizera ko ibyo mwumvikanye azabyubahiriza. Urwikekwe. Ese mu by'ukuri ibi biraza gukomeza kubaho ko impande zombi zishobora kwitana ba mwana, cyangwa se na nyuma y'amasezerano hakaba habaho mu by'ukuri ibyo twakwita nk'ibikorwa by'uburyarya ndetse no kutubahiriza amategeko, cyangwa se iri sinywa ry'amasezerano riraza kuba intambwe yari itegerejwe n'isi yose yo kongera gutsura umubano mu mikoranire ndetse n'ibindi bikorwa by'ingenzi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Nibyo kwibaza. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bayobozi barimo Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, umujyanama wa Trump ushinzwe ubufatanye bwa Afurika Mossad Barouzi, cyo kimwe na Senateri Lindsey Graham. N'ibiganiro byabanjije amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hibazwaga byinshi.
sibyo byonyine gusa byabaye. Perezida Tshisekedi uburyo afashe inyandiko mu biganza bye ubwo abakuru b'ibihugu bari bamaze gushyira umukono ku masezerano, byaciye amarenga yuko hari gishobora kuba mu by'ukuri kitagenda neza muri isinywa ry'amasezerano. Video igaragaza ibijyanye n'iki gikorwa namaze kwishyira muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere. Jya muri groupe niba utarayijyamo kugira ngo urebe iyi video y'ibyabiri Washington byatunguranye cyane, uciye muri comment aho uza kubonamo link kugeza muri iyi groupe, hanyuma nawe ukiterera akajisho kuri iyi video yabaye ikimenya bose ku isi mu rusange. Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bashyize umukoro ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muhango wayobowe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nawe kuva ubwo watangira kuba ikimenya bose ku isi nk'umuntu ubashije gukora ibyananiye ibihugu bigiye bitandukanye. Perezida Paul Kagame na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki enye Ukuboza nibwo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ni intambwe ishimishije yatewe ndetse benshi bemeza ko ni amwe mu mateka akomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse. Tshisekedi ariko yamanje kuhura na Donald Trump muri White House muri Maison Blanche nyuma yo kugirira ibiganiro na Perezida Donald Trump, ndetse bivuga ko abakuru b'ibihugu byombi yaba u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mbere ko berekezaho bajya gusinyira amasezerano, buri umwe yabanje kugirana ubwe ku giti cye ibiganiro ndetse na Perezida Donald Trump. Ibi ngo bikaba byari birimo bigaragaza ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izitonze ndetse bategura iyi ngingo neza y'ibijyanye n'amahoro ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'intambara mu kwihagarika ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Ibi nubwo byabaga ibisasu birimo 122 mm, ama BM, ama RM 70, icyo bita multiple rocket launchers ndetse na zana M22U Grade. Ibi byose ni ibisasu byifashishwaga muri intambara, ndavuga iyahuzaga umutwe 23 igisirikare cya Leta Congo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB muri Kivu y'Amajyepfo ku bice bya Kamanyora. Bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byabashe kwegera ngaha bivuga ko ibisasu byari impanguhe, ndetse bavuga ko mu by'ukuri bumvishe amasasu biturika biremereye. Ibi ngo byashyize igitutu ku baturage babashije guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bahungira mu Burundi, abandi bahungira muri bimwe mu bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitumvikanamo ibirwano. Ibi bitero biri kuba umutwe wa 23 wabyegetse byose ku butegetsi bwa Kinshasa, uvuga ko ibiri gukorwa byose birimo birakorwa n'abagize ihuriro ry'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo kandi ibi bitero biri kwibasira cyane cyane ibice bituwe n'abaturage, ndetse bikongera gushimangira no kugaragaza yuko ngo ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa bwa buri kurenga ku gahenge ko guhagarika imirwano. Ibi byose ni byavuzwe n'abagize umutwe cyangwa se itsinda ry'umutwe wa 23. Nkwibutsa ko bumwe mu butumwa bwamenyekanye cyangwa se bwavuzwe n'uruhande rwa guverinoma nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efuka, yavuze yuko ibyavuzwe n'umutwe wa 23 bidakwiye kwizerwa, ndetse kandi ngo aya makuru atari ukuri. Koko ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo butigeze bushotora na busa abagize itsinda ry'umutwe wa 23, ahubwo uyu mutwe ari ukomeje gutangiza ibiganiro, ari ukomeje gutangiza imirwano mu rwego rwo gutesha agaciro ibiganiro ndetse no kugerageza kwiyongeraho no kwikubira ibice bigiye bitandukanye no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amasezerano amaze gusinywa, habaye kwibaza niba koko ibi bizakurikizwa cyangwa se niba koko izi nyandiko zangaha zirimo zisinywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba igisubizo nyakuri ku bibazo by'intambara bimaze iminsi bizumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byose ni bimwe mu byibazwa cyangwa se mu bitekerezwaho. Ku mirongo y'imbere ku rugamba biravuga ko igisirikare cya Leta ya Congo FARDC mu by'ukuri habayeho ko
hari n'abagiye bafatwa amateko, hari imbunda z'umutwe wa 23 zafashwe, ndetse kandi ku bice bigiye bitandukanye birimo umupaka wa Bugarama hakaba hagaragaye situation iri karume cyane, cyangwa se situation itoroshye cyane. Bivuga ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 ku munsi w'ejo bagaragaye berekeza ku bwinshi cyane Kamanyora, aho mu by'ukuri ahanga muri iki gice amasasu yararimo yumvikana, cyangwa se mu by'ukuri humvikanaga ibitwaro biremereye cyane. Nkuko abaturage babivuga, bavuga ko urugamba ku munsi w'ejo tariki 4 z'ukwezi kwa 12 byari ku munsi wa gatatu urugamba bitari byoroshye cyane. Kugeza muri iki gitondo tariki 5 z'ukwezi k'Ukuboza 2025 hari ubwoba bw'uko imirwano noneho ahubwo ishobora kurushaho kuza gufata indi ntera, hakurikijwe uko umunsi wa gatatu cyangwa se umunsi wa 4 nanone w'ukwezi k'Ukuboza warangiye. Bivuga ko hafashwe amashusho agaragaza ibisasu bya rokete bya RM70 birimo kurasa ku birindiro bya FARDC, ngo ibi byakoreshwaga n'abarwanyi bo mu mutwe wa 23, abishimangira ko ibi bitero byagabwe byabanje kwitegurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23, ngo ibi byashyize igitutu ku bari hafi ku mupaka. Ndetse bivuga ko kugeza kuri ngubu abaturage benshi baje kwimurwa cyangwa se baje kwimuka batinya ko ibisasu byarimo biterwa bishobora kubageraho. Aba kandi bimutse ngo harimo nabo ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi byose bikaba bigaragaza ishusho ndetse n'icyerekezo cy'imirwano. Ese uru rugamba ruri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo rwongeye gusatira uruhande rw'u Rwanda, rushobora kuba rwaba igitutu cy'uko urugamba cyangwa se imirwano ishobora gufunguka ku ruhande rw'u Rwanda, mu gihe haba habayeho kwibeshya. Ngibi bishobora kongera gushyira igitutu ndetse n'akaga no kwibaza byinshi, nyuma y'uko ku munsi w'ejo ibisasu byakomeje kugenda bigwa hafi y'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda bitewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ngo ibi byaba ari ikibazo ndetse n'ihurizo rikomeye cyane, mu gihe mu by'ukuri haba bamaze gusinywa amasezerano nk'aya ngaya, ariko bidateye kabiri tukajya tukabona hatangiye intambara cyangwa se imirwano ikomeye cyane. Ibi byaba bisobanuye gucika amazi ndetse no gukora ubusa, icyo bita zero waka ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mbaraga zose bashyize mu isinywa ry'amasezerano asinyiwe Washington DC ku munsi w'ejo nk'uko byakozwe cyangwa se nk'uko byagenze. Ibi ariko isi yose irasenga ngo bitaba. Umutwe wa 23 watangaje ko warashwe ku buryo bukomeye cyane, no kandi bitangaza amakuru n'abashe kwegera aho ibikorwa biri kubera, bakavuga ko ibisasu byaterwaga n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo byiriwe bigwa ndetse biranamuka bigwa hafi n'ubutaka bw'u Rwanda, ndetse ngo hari byabashe gusamwa binafatwa n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bivugwa na benshi muri systeme ngo zaba zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo gusama ibisasu. Ibi byose nkurutsa ko birimo biba cyangwa se birimo bijya mbere ubwo ako kanya cyangwa se muri uwo mwanya n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yararimo ashyirwaho umukono. Ibyo kwibazwa ni byinshi. Ubwimudaka irimo ifatwa na Wazalendo bikabugusatira cyangwa se kwerekeza neza rwagati mu jya Bukavu, ubwo amasezerano harimo arasinwa, ubwo ibisasu birimo biraterwa. Ese byose biragana he? Cyaba ari igisobanuro kigaragaza ko mu by'ukuri nubwo amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington yashyizwe umukono, bidasobanuye cyangwa se biterekana ishusho ivuga ko mu by'ukuri habagiye guhagarara intambara, cyangwa ahubwo habagiye kuba gutangira intambara bundi bushya mu yindi shusho. Ibyo byose nibyo kwibaza. Tanga igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi kuri aya makuru unyarukira muri comment. Bitabaye ibyo shyira imitima muri comment ubundi twikomereze. Iyi ni Region Info, nge ndi Bosco Mutaramu cyane. Kurikirana akantu ku kandi ibivugwa ndetse n'ibikomeje kujya mbere ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo hamwe natwe.